Ibizo lami nguTholakele Khumalo. Lithini ngomthetho lo eniwubumbayo? Umthetho lwesubumbayo siwufuna ukuzwa ebantwini ukuthi abantu bona ngokwabo bathini ngawo lo mthetho ofuna ukubunjwa. Sesithabela ukuthi sesizwile ukuthi abantu bathini. Abantu bathe abafuni ukuthi kube lemthetho emibili oweminyaka engu-16 ukuthi abantwana bangaya emacansini beleminyaka engu-16 kodwa baye kwenda beleminyaka engu-18 bathe kabakufuni lokho akwenziwe kube yinto yinye ukuthi abantwana bavunyelwe ukuya emacansini nxa sebevunyelwa lokwenda nxa sebeleminyaka engu-18 angamachumi amabili lesificaminwembili. Yikho ukuthi okukhulunywayo engikuthabileyo futhi ukuthi abantu bathe balesifiso sokuthi abantu bajeziswe labo ababa yingxenye yokuchadisa abantwana abangaphansi kweminyaka engu-18. Ngikuthabele sibili ngoba yibo abahluphayo bexothela abantwana ukuthi bahambe baye kwenda abantwana bengakazimiseli ukuthi baye kwenda. Kuyaphanjaniswa impambaniso ayithi ukuthi umntwana akaxotshelwe lapho nxa ephambanisile. Umntwana akakuhlalelwa ephansi, kungahlalwa la ephansi abantwana abaningi bayafunda baphumelele babe ngabantu abezwayo sibili abalemisebenzi ezwayo ngoba bangaxotshelwa khona ngale kasafundi usezaba lemuli engabayanga kokuphela endaweni ukuthi umzi wakhe uthuthuke. Kuyafuneka umzi wakhe uthuthuke.